umugoroba mwiza kuri wowe mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira ibihe byiza. Reka ngusuhuze wowe muntu udukurikira uri muri diaspora muri kano karere, yaba hano muri East Africa. Ngusuhuze wowe uri mu Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'u Rwanda. Ariko nyaboneka reka ngusabe mbere yuko ngenda ngira byinshi ngenda garukaho, reba hano handitse ijambo subscribe, ugende urikandaho ubundi tubane gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Mu mujyi wa Goma ibintu byongeye kugenda bizamba. Ni urupfu rubabaje cyane, ukaba ari urupfu rw'umugore uje kwitaba Imana kuri uyu mugoroba. Akaba apfuye ari kumwe n'abana be babiri nk'uko amakuru yakomeje kugenda ajya hanze. Ni urupfu ruje kugenda rutangazwa, dore ko n'ababyiboneye baje kuvuga ko ari umubyeyi waje kugenda apfa. Urupfu rubabaje cyane, aho benshi bariho bagenda bavuga ko umujyi wa Goma ukomeje kugenda ubamo iyicarubozo, cyane cyane ku baturage bahanga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe usanga leta ikomeje kugenda ikaza ingamba zigiye zitandukanye ahangaha mu mujyi wa Goma, dore ko mu minsi yagiye ishira hano mu mujyi wa Goma bagiye batangatanga abaturage muri rusange, yemwe hakaba haragiye hanafatwa bamwe mu bantu bari bitwaje intwaro. Ibingibi rero bikaba bivuga ko ari abantu batazwi, dore ko ariko abaturage batangiye kuvuga ko baba ari umuwazarendo uje gukora aya mabara. Icyakora iperereza rikaba ririho rigenda rishyirwa hanze ubu ngubu, bavuga ko batari bamenya uwaje yihishe inyuma y'ibingibi. Uyu muntu wiciwe ahangaha akaba ari umugore waje kwicwa ndetse ari kumwe n'abana babiri biwe. Kuri iki cyumweru itariki ya 2 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2023, umugore utwite yiciwe i Goma mu nkambi yari yaragiye ahungiramo. Ibingibi bikaba byabaye ahangaha rero muri iki cyumweru. Iyi nkambi ikaba ari inkambi ya Burengo, akaba n'umuntu ukekwa kuba ari umuwazarendo cyangwa se ngo undi witwikiriye iyi mitwe. Icyakora benshi bakaba bariho bagenda batangaza ko ari bamwe mu basirikare, cyane cyane dore ko ngo yari afite n'intwaro. Abandi bantu babiri bakomeretse nk'uko amakuru aturuka mu nkambi abitangaza, bakaba baje kugenda bakomeretswa n'uyu muntu. Ibi biravugwa nyuma y'imirambo 3 yabonetse yatwitswe kuri uyu wa gatanu ishize ku itariki ya 30 Kanama umwaka w'ibihumbi 2024 hafi ya Tujende muri grupama ya Basimukinji. Ni umubyeyi n'abana be babiri, umuhungu n'umukobwa, bose bakaba baragiye baboneka biciwe ahangaha. Nkuko byatangajwe na societe civile ivuga ko ivugana na Kivu Morning Post ngo abishwe bari batuye mu mujyi wa Baraka hafi y'itorero rya Baraka za Mungu. Bivuga ko bari barimo gushaka uwitwa Blaise nk'uko byagiye bitangazwa. Twavuga ko ari ibintu bikomeje kugenda bizamba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe usanga ahangaha abaturage muri rusange bamaze kugenda bagira ubwoba bitewe n'iyi mitwe yitwaje intwaro iri kugenda igomeza kuba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi bakomeje kugenda batunga agatoki ingabo za M23. Naho mu yandi makuru ni inkuru ibabaje cyane, abantu 8 nibo baje kugenda bapfira muri bisi ya Jaguar yerekezaga i Kigali ivuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Imodoka ya bisi ya Jaguar yari iturutse i Kampala yerekeza i Kigali yakoreye impanuka mu gihugu cya Uganda, igeze mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Kalu ahitwa Kabare, igongana na Fuso nayo ifite ibirango bya Uganda. Iyi bisi, amakuru agera ku kinyamakuru Bwiza dukesha iyi nkuru, ni uko ubwo yari ikimara gukora impanuka yibaranguye abantu 8 bo bari bayirimo bahita bitaba Imana.
Amakuru dukesha Voice Ikigezi ivuga ko iyi mpanuka yabaye mu rukerera kuri iki cyumweru itariki ya mbere z'ukwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ku isaha ya saa munani za Kigali. Igipolisi cya Uganda gitangaza abandi bagenzi 40 bari bari muri iyi bisi bakomeretse bajyanywe kuvurwa mu bitaro bya Masaka. Polisi ya Uganda ikomeza ivuga ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi, nubwo nakeka ko byari byatewe n'ibihu byinshi bikunze kuba muri kariya gace, cyane cyane muri igitondo cya kare cyane. Bivugwa ko iyi modoka mu mubare munini w'abantu bayirimo ari Abanyarwanda, ariko hatabasha kumenyekana imyirondoro y'ababa babashije kugenda bagwa ahangaha. Ibi ngibi rero ikaba ari inkuru ibabaje cyane, ubu ngubu twavuga ko iri kugenda igarukwaho hirya no hino. Naho mu yandi makuru rero, inama ya Colonel Bora wahoze ari inasi ya FDLR muri M23. Ibi ngibi rero bikaba biri kugenda. Ni inama ya Colonel Bora wahoze ari inasi ya FDLR kuri M23. Colonel Shimimana Augustin wahoze akurikiye ubutasi bwo hanze y'umutwe wa FDLR yasabye ko umutwe wa M23 mu bikorwa byose urimo wakabaye ubasha kugenda urushaho kuba usekiwa bimwe mu bice uyu mutwe wagiye ufata. Colonel Yishimiyimana wamenyekanye nka Bora Manase yigarutseho mu kiganiro yaje kugenda agirana n'ikinyamakuru. M23 imaze igihe kirekire igenda irwana mu duce tugiye dutandukanye twaha muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ikaba yaragize na tumwe mu duce igenda yigarurira ahangaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wigaruriye uduce nyuma yo kuturwanamo n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo rigizwe n'ingabo z'iki gihugu FARDC, imitwe ya FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC ndetse n'abacashuro. Icyakora nubwo M23 ivuga ko mu duce igenzura abaturage batekanye haracyumvikanamo ubwicanyi bamwe mu baturage bakorerwa ndetse n'abantu bitwaje intwaro bagiye batandukanye. Colonel Bora kuri ubu asigaye aba mu gihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko M23 ikwiye kuba ihagaritse imirwano ikabanza kurinda abaturage bo mu duce iri kugenda ibarizwamo anga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi ngibi agenda bivuga, ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'andi masosiyete civile akaba akunze kugenda ashinja uyu mutwe wa M23 ko nawo waba wihishe inyuma yo kuba aba baturage muri rusange mu bice bigiye bitandukanye bagenda baterwamo ibisasu umunsi ku wundi, ko waba ubifitemo uruhare rukomeye cyane, ko uyu mutwe nawo waba uriho ugerageza kuba wagenda utera ibisasu mu baturage, ndetse ibi ngibi biza kugenda bitizwa umurindi ukaza kugenda babyegeka kuri guverinoma iyobowe iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nubwo bigenda bitangazwa rero, M23 ikaba igenda ibihakana yivuye inyuma, ikagenda ibishinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo karizo zihishe inyuma y'ibi bitero bigenda bikorwa mu baturage umunsi ku wundi ndetse n'isaha ku isaha. Reka ngushimire wowe mukunzi wacu wari udukurikiye, ariko nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ubashije kugenda ugera ahangaha, reba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho ubundi tujye tubana umunsi kundi gatanu kuri gatanu.